Yesu ashimwe bene data, ni Pastor Ndayizeye Emmanuel. Ifashe uno mwanya kugira ngo shime Imana ku 2017 dusoze uyu munsi. Imana yabanye natwe tugiriye neza, haba mu buzima bwanjye bw'umwuka, haba mu buzima bw'akazi, haba mu muryango. Ariko kandi by'umwihariko ndagira ngo shime Imana ku Ndayizeye Impact, gahunda twatangije yo kuvuga ubutumwa dukoresheje internet. Imana yabanye natwe tubitangira, ntabwo twari tuzi yuko bizaguka, ariko Imana yagiye itwegereza abantu bo kudufasha. Ndagira ngo by'umwihariko mbashimire Obed, yamfashije cyane dutangiye umwaka dukora inspirations. Shimire Prosper, wamfashije cyane mu gutunganya amashusho ndetse no gukora improvement ya inspiration abikora mu buryo bwa Photoshop. Shimire cyane Gilbert, watekereje yuko izi nyigisho zikwiye gusanga abantu ku matelefone yabo, akamorera app. Imana imuha mwinshi kuko ni ibintu bifasha ku umuntu atunga, bimufasha akabitunga muri telefone ku buryo yabireba igihe ashakiye, yabibona kandi mu buryo butondetse neza. Imana imuha kubw'igitekerezo no kugishyira mu bikorwa. Ndashimira kandi cyane Ildefonse, nawe wagize igitekerezo yuko ubwo dukoze app dukeneye na website, akayikora akayitunganya. Abo bose ni abantu technical partners Imana yagiye impa. Singewe ntagira, ntabwo nari mbafite mu mutwe, sinumva guko sinari no kubona n'amafaranga ahagije yako kanya kugira ngo bibe, ariko uko iminsi yagiye iza, Imana yagiye ibazana kugira ngo uyu murimo mwiza wivuga butumwa kuri internet ugerweho. By'umwihariko ndagira ngo mbashimire mwebwe mwabanye natwe muri Ndayizeye Impact. Twakoze ama videos ageze kuri 21, twakoze ama inspirations menshi cyane ageze ku 180. Ibyo byose twari kubishobora atari mwebwe muduha motivation, encouragement. Hari abamamagaye bari expert ndetse no kundusha, bakambwira ati keep it up. Hari abanyandikiye, hari abansengeye, ariko by'umwihariko ndashima Imana kubw'umusaruro. Hari ejo bundi umuntu waje kundeba mu biro ambwira ngo nari ngeze ahantu ho kwiyahura, ubuzima bwabishye, ariko numva ari byiza kuza kukureba kugira ngo mfashe. Twaraganiriye, ndamusengera, ubu ameze neza, afite ibyiringiro. Hari abanyandikiye ati twigishe uburyo twasenga, bigenda bite? Ati ngewe sinyasenga, bigenda bite? Mfasha. Iyo yose ni imisaruro y'abantu baba abadukurikiye. Rero ni ibintu dushimira Imana, ariko kandi aya nandi mahirwe Imana imaye kugira ngo wowe unkurikiye mwifurize umwaka mushya 2018. 2017 ushobora kuba warahuye mu n'ibiri bikubabaza, 2017 ushobora kuba warahuye n'ingorane, ariko humura, Imana yakurinze, iracyagufitiye umugambi mwiza. Ibyo byose ishobora kubihinduramo amashimwe 2018, ikagushumbusha, ikaguha ibirenze. Humura rero, 2018 uzakubera umwaka w'umugisha wo kwaguka, ndetse uzarusheho gutanga umusaruro mu bwami bw'Imana, mu kazi ukora, mu muryango wawe ndetse no mu gihugu. Reka 2018 izatubere umwaka udasanzwe, umwaka w'umugisha. Reka fate na none andi mahirwe mbonye kubabwira ishimwe ry'uko uyu munsi ku itariki ya 31 z'ukwa 12 nuruje imyaka 2 mpawe inshingano z'ubupasitori. Ntabwo numvaga byoroshye, ngira ngo murabyibuka ko nigeze gukiraho post ngiye gusengerwa ku myaka yanjye ni gute bizagenda, ariko imyaka 2 ndi pastori. Imana yabanye nanjye, twabatije abantu benshi, twavuze ubutumwa ahantu henshi. Imana yabaye mu ruhande rwacu, niyo idushoboza. Ku bwacu ntabwo twari kubishobora, ku myaka, ku bushobozi, ariko twabonye yuko wiringiye Imana na Goliath arapfa. Iyo wiringiye Imana imisozi bibibaye. Rero Imana yabanye natwe, turayishimiye kandi twiringiye ko izakora n'ibirenze muri 2018. Bifurijeho kuzagira umwaka mwiza, muzishimana n'imiryango yanyu, muzawutangirane imigambi mishya, kandi Imana izabashyigikira. Tuzabana muri Ndayizeye Impact umwaka utaha, kandi tuzi neza yuko Imana izabaha umugisha. Abadafite app muyigire, abatasura website muyisure, kugira ngo twese dufashanye kuba ku bwami bw'Imana ndetse no kubakika. Imana ibahe umugisha.